سلام علیکم دوستان عزیز، روز همت بخیر و شادی باشه. یک خانه فروشی من پیشکش شما میگردانم. نفرانی که خانه خرن، هم خانه هم دچه هم خانه زمینی به حضور تماشا کنید، بعد خلاصتون رو بیایید نکنید. این برادرای عزیز، اینجا چند خانه گه کم؟ سه در خانه. بیا در بچه این خانه رو بینید. سه در خانه کلانی بر هوا. انا بیا بچه سه در خانه بر هوا. انا که بیایید با شما یک تک نشون میدم. میایم اینو با خونه اینجا میشم که کودکا تا جا میکنی به حضور در اینجا خونه اینا با بیرون. خیلی اینا اینجا دوشاویش. خیلی خونه زمینی میدونین که دوشاوی دونه حجت خونه در بیرون اینجا جو زمین کلان به حضور. انا که من شما رو با یک تک نشون میدم. بیا اومدم گرفتم. یک دو اینجا حوزی پروموده من دو در اینی خونه خیلی سه در. انا برادرای عزیز بیا که باید اینا کلیدارش خوشروک. اینا کلیدار بچه اینجا در کخونی. اینجا کخونی بیا اینجاش کخونی. انا برادرای عزیز اینجا جوی پزک. خب انا که بیرم حوالی رو با شما در نشون میتونم دوستان عزیز. و من چی گفتنیم برادرای عزیز؟ خونه در لوچوب خونه در لوچوب ای اینستیتوت ورزش ای فیزیکولتور میگیم 6 کیلومتر بالا میایی با حضور احمد میگیم اما جوانمردای خیرخواه که خیلی اسفالت کردن خوشوار بیا بوجا بیا انا برادرای عزیز. خب اینجا در چند سال زمین یک جان общий хазм чорним сотих заминаю плюс боғ да болои 17 ана ка 4.5 сотих замина общий ана инҷа бо боғ дора дидем болора бародарам боғ ана болода боғ бародарои азиз ва 4.5 сотих замин общий 96 ниҳол мева чи 96 ниҳол анакай дарахта шинондагӣ бародар ана ка бобин бародарои азиз. хулосаи гап хона замонави сохтагӣ барои худаш хай мардак сохта ё пул дар коршан мефурӯшад. ана хай инҷа да дидем ҳама ин инҷа да бая инҷа да бая инҷа да хонакои мақсад ки кухни бигем да ки кишоз як мақсад ремонт рафтеста анҷомхонаву мақсад бая анҷомхонаву ҳата чизои нолозимтар ба ҳамин ҷо ремонт мекунад шодаш маҳкам буда. خب خلاصه گپ برادرای عزیز دیدین زمینه اینا راهش هم میای میروی سری راه دای و مشکای 47 اینا می 500 متر پایین میای میسته ایسش پیاده میای میدروی خونه تاکسی تکنیک و خیلی تاکسی پیمت دیدم پرابلم منم بوده همین راه دانم خیلی تو همینجا ایجور داچوی اینویده میگن اگر اهمیت داده باشین همینجا همه داچوی درسایی ساختگان داچوی دیتاجا کیرپیچ قط ساختگان نمیجا اینا برادر خیلی که داش بود هوا دریو قریبای دریو قریب او هست безопасность бехатарӣ ҳама бехатарӣ дар ҷои о бехатара ягон проблема надорад. ҳама мақсад бехатар дар ҷои замонавӣ мақсад ки метавонӣ биёӣ ба ҳазор ҳамҷа ҳам зиндагӣ кунӣ. ан нафарое ки мехоҳанд ки дача кунанд метавонанд ки биёянд бо ин ҳамҷа бояд дача ки дигар деэтажа сеэтажа месозӣ мисол кулигот чи ай ои чашма ин инҷа ҳа кулигот ои чашмай насоси пампаҳои қати хонада часпондагӣ ин ова биён ова кулигот ягон бор қоқ намешавад. ин об қоқ намешавад не ина ҳози сезони қоқшавия ина ҳози ҳаста ина бачо нигоҳ кунед оп круглигот об ҳаст мо метавонӣ ки ай ов чӣ коро кунӣ ва боғ да метавонӣ ки насос қати боғ тахшрӯ кунӣ ба насос ов мебарӣ ака ин ов кашидаги насос да ниҳоло алакай хушрӯ шидагӣ амал даромада инаи тахш труба кардӣ труба барои хуна ина бародарои азиз ҳамин ов гуфтиян ободӣ ов ки боша албатта уҷа обода ина хитон диден ина хона ина замин ина раҳ ина ҷое ки нафарое ки мехоҳанд зиндагӣ кунанд нафарое мехоҳанд ки дача кунанд ина марҳамат ина рақамои телефоншон ҳаст ай шумо занг задан ва аймо нишон додан буд ина пешкаши шумо кардем. боқи сарбаланду хонобод бошен зиндаву сарбаланд бошен биёин анака бародарос инҷа хай на ина сари раҳ инҷа 1 соат корай ина хус ҳавора проблема нест ина булдозиро миёрам ки ҳавор мекунад ҳамон 1 соат ки се таъми чиро миёри ҳавора худаш ҳавора траҳ мекунӣ мебарӣ ина сари раҳи каломаш
سری راه و برادرای عزیز میدونین که من اینجا رو برای چی نشون دادم اون نفرانی هستن که میخوان که اگر همجا زندگی کنن اینجا میتونن مغازین کنن سری راه ده هم مغازینه که شروع میکنین اینا اینجا شروع محکم میکنین اینجا هم بو میتونه که دو طرفا گل بشنونی خوشرو کنی مثلا باغ کنی اینجا هم خیلی زمینه Şundan zestagi. خیلی زمینه اینجا راه هست راه میکنین 5 sotik. راه خونه استعمال که خریدن راه خونه استعمال 5 sotik zamin olmuş. 5 صدق زمین دیگه بو اینجا اینا برادر 17 sotik boğ. مغازین 17 اپتیکا صدق باغ اینجا 5 صدق زمین اونجا دا 4.5 صدق الکای خونو قویداش قطعه این 5 صدق خره خیلی با یکم خودش وای میکنه خودش مثلا میکنه این هم راه میکنی میدروی به حضور یکم او تای راه شوخی روی اساسی یکم او تای او درآمده خونه‌اش میدروی İlahi kumay. Emine. اگه وقتی که فروخت مجبوره که اجاره خود راه کنی و خی اجاره راه کنی خونت بدروی اینا برادرو Zey خوبه. سربلند خانواده باشین و همه ما و شما برای کار خدا نگهبان هم زنده باشه